Evo ljudi, dobrodošli u novu godinu, novi vlog, novu ekskurziju. Trenutno smo stali kod nekog mjesta, ne znam nije kako se zove, i bukvalno smo stali na pumpi. Ove godine idemo na Zlatibor i ekskurzija traje 4 dana. Prvi dan idemo valjda u Novi Pazar i idemo u manastir Đivđeve stupove i ne znam nije tačno gdje još tačno, ali uglavnom bit će baš zanimljivo. Sutra je drugi dan, idemo u Višegrad i to će biti isto veoma onako cool zato što idemo u Bosnu, prolazimo granicu i to. Trećeg dana mislim da idemo u Šarkanska osmica i tako to nešto obilazimo i u četvrtog dana ne znam nešto tačno već radimo. U stvari da, idemo u Kragujevac, obilazimo tamo, nije akvapark nego je, kako se zove beše? Ne znam kako se zove. Hotel nam je na Zlatiboru. I to je to, idem ja sada da snimam, pa on se javlja. Da mi vlog ne bi bio monoton, i onda nađemo nekog da nam bude u vlogu. Tako da se ulazimo niz stepenice. Čekaj da slikam. Ljudi misle da se daču spava. Ok, ljudi, polako ulazimo u Đurđeve stupove i kao i prošle godine imamo ekipu. Sjao, vidi, hoće da budeš u vlogu. Hoću, evo. Ćao! Tako da polako se penjemo. Iskreno, mnogo je visoko okolo ovde. Ali dobro, fin je sveži vazduh, vidjeli smo ovdje, sve se kao na selu. Zdravo svima, ja sam Petra Bošković. U principu mnogo. Poljubac za sve pratioce. Koliko si beše skoro? Što? Neko krugla brojka si. 1000 pratilaca. Pa si jedno čokolada. Ja, da, znači mnogo bilo ukusno. Delo je mnogo dobro, ja to jedno sa čekićem što se lupa, jel da? Da, imam video, ali nisam ga bio na stvari, sad ću ti pokažem, čekaj. Ok, vidim, stali smo ovdje ispred manastira i bukvalno čekamo, pošto je red za WC prevelik. I onda čekamo cijelu grupu da se napopne. Oga iza mene. Uglavnom, dan je fino počeo, mnogo ovdje je lepo, pogotovo što je visina i onda je dosta hladno, opet sunčano. Tako da je dosta zapravo prijetno. Ćanđela! Tako da, je zapravo baš fino. Idemo lepo pogled na Novi Pazar, s tim što se ovdje baš i ne vidi najbolje. Glavni deo, ono centar i to se ne vidi sjerije ovdje iza šume, iza brda. Ali da, u principu je fino. Ali da, kao što sam već napomenuo, mnogo lepa priroda, zaista baš je prelepa. I pa ćemo dođemo unutra, da vas snimim. Manastir dati, ja mislim, još iz 12. veka. I ovo su Đurđevi stupovi. Mislim da je to zadužbina Stefana Nemanje. To je kako svetlo. I to je to. Evo polako ulazimo. Baš je lepo. Ne znam gdje su svi doduše. Pa ćemo da istražimo i to je to. Evo mali tur, vamo ulazite i onda idemo ove kao mini ruševine i sam manastir. Kako da vidimo okolo što ima. Imamo ovo možda stara crkvica. Nemam pojma, ne znam da li se snima to duže. Nema nikog. Strašno. Ja samo ljudi da se javim, evo seo sam ovdje i gurao se on skroz zastaretila, niko više nije ovdje u okolini manastira. I onda uživam malo ovdje na suncu i to. Ovdje je prelepi manastir koji datira iz 12. veka i zaista je prelepo. Tako da ako imate priliku opasno posjetiti ako ste negdje u okolini Novog Pazara, su zaista vredi. Mali manastire, ali je zaista jako prijetan. Evo, ovo je moj ambijent. Ovo. Samo se javim, imamo ovdje iza crkve. Došli smo u manastir Sopoćane. Ovo je pod UNESCO-om zaštitom i zaista je prelep manastir. Jedna od najljepših fresaka vizantijske umjetnosti se nalazi baš u ovom manastiru. Ali nažalost ne mogu da je snimim zato što je zabranjeno unutra snimanje samog manastira, odnosno unutrašnjosti crkve. Ovo je uglavnom mnogo lep dan, mnogo je fin, sad ćemo da pokazati malo okolinu i uživajte.
Update, ne znam gdje smo, ali smo sad da napravimo pauzu i onda idemo ka Zlatiboru. I to je, mi smo ove posljednje pauze, stali smo negdje kod nekog fancy hotela koji ima 5 zvezdica. Ali u principu stvarno ne pojma gdje smo niti šta god, ali dobro, idemo. Pa ljudi, mi nastavljamo naše putešestvije, evo je Galina. Zdravo ljudi. Evo upravo evo za Gonovom spicom koju smo kupili u luksuznom hotelu. Gotovo su bili. Znači da, za 6 dinara smo kupili picu koja je, znači ovo je 400 grama, pogledaj kolicka je, pogledaj, znači vi ne znate koliko ovo malo, za 600 dinara, zagorala je i nema uopšte ukus pice, a hvatamo 5 zvezdica, ali dobro, neće se žalimo od strane ekrana, bože moj, jestivo je, to je bitno, ali opet cena i kvalitet nisu baš ravnopravni. Ja, evo je Elena, ona je dobila pastu, tako da u principu, to je bio neki hotel u Sjenici, sada još 2 sata do Zlatibora. Htjeli smo da idemo... Evo pa ljudi, mi smo zvanično stigli u sobu, odnosno u hotel, i želim da vam pokažem kako izgleda, tako da, i nakon toga idem u grad. Bukvalno celo modeljenje već otišla, ali sam je ostala da vam ovo snimim, i onda idem se nađe snimaš. Ovdje se nalazi naša soba, i ovdje se nalazi kupatila, i ovdje se nalaze bukvalno soba u ovoj kao dvosobnoj smo sobi. Tako da, mislim, to je to otprilike, imamo ovdje TV, imamo lep pogled, malo pre bio je tako fin zalazak, eto ne mogu da vam opišem, i sad isto lepo nebo, ali nažalost nema neću da otvaram zbog komaraca. Tako da, sada imamo neki fazon sat i po vremena pauze do večere, onda idemo da večeramo i to je to. Pa vam se javljam, da. Ok ljudi, evo me napolju i imamo... Drugari, skoro! A hoćete da kažete nešto za vlog? Ćao! Samo napred, dajte mi na TikToku. Verujem u tebe. Može me se. Ok ljudi, evo nas u supermarketu i tražimo činiju da bi pravili vafle. U hotelskoj sobi, tako da. Samo da objasnim situaciju. Možemo da objasnimo situaciju. Ovako, treba da napravimo vafle bez sastojaka. Jako mi ti se zajeba u životu, treba se da staneš u osmici, zato što smo mnogo Mi smo toliko zanimljivi. Zato što smo ponijeli. Šestica ko slušaš ovo, samo ljubav sa vas. Kao distrej. Ništa drugo. Molim te seci ovo.